cewek. Udah Korea aja deh. Berjilbab ungu, cantik manis jaulat bulu. Ya, Dapat salam dari Korea aja. ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Ada jangan selama itu. 여보세요? Halo adik, pas dulu. Apa kangen kan ya? Saya nak lupa. Tinggal berdoa Allah yang bantu. Kakak janji bakal setia, bimbing adek sampai 강희진, 신동우. dunia ini hanya sementara. Bayu gancang kita 니들 정당한 사이 없이 전화 안 되는 거면 다 죽을 줄 알아. 알았어?